Arabana njema sana muhimu hadisi abo pelanga hii sekretariat jana shiri zono kadaraka kwa kumu yoti juzi sajana wakaboti banu wakauta hana jeshi wa bonde witawisi yoti si wano shakal jadi amena bonde watahama jeshi wa Tanzania wakata watu wataikujeshi leo na maka emergency watu kwa security ala kule pale sikafikiri kama kumori kwa ndio kama fiere ukajana kana sasa wanawake wafanye security leo ungalifanya security sifanya ndani sifanya kababi leo kwa watu wa polisi ala Muhammad ni penjabu ya baba wanawake badala harmazi kwa tatizo hili kama tunaona majeshi ngao security ndio kufanya nini na mwolo 2019 kanga wandu enda armaze fifta hao wenda wakaukase ni swiru dekaka batongo file security tukaifanya shali shiriani na inwamba ukadi de concertation kalmamba majeshi ya ndewa duni mamiliteri kwa nauka ya hangwa de biro kwa luka bafuni waja ali wasifawa ena kapatu twara wakabunuza shali wima polisi wima jandaru kwa nauka na bunduki kwa luka ale mtebile kwa tobi jote harme biro kwa ndoko na kumi bala anespera haufikiri hauomba Mungu kaya wangu wala wafanya uzeboti rohema akanga opposition rohe pouvoir kwa doshiana neno ngozi bilero matikera haja kwa parwa sha na mwangalia harme dunia kamili haidi ukatwa robot malani kutoka security ekesa security tufanya ndio shaka bwangu kwa kwenda wafanywa information specific kundura hata kwa wasulida leo watu tarifuna jeshi polisi les gendarmes ketinang kadalkana ke majeni ndio forme wajua kezina katua ndoka vote ngapo ndio wali koto kata kwa vote ndaliwa ndio 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 kwa pale wana mkemati ilishiana avec cadre de concertation ka unambao na militaire wanaukaya harumaze bureau wanaokola kurungu waduka malao tetolindwa sema gendarme na polisi waduka yao wasaidie la sécurisation ya hizo vote en tout cas lazima kama ndio wakivoti zisekurize waka risomo roneza jini waruza babano watanga ndarma za voti na mla tuka zo hao sababu watu wamenye kama kwa wakina sasa izajirishe zani ama harame kuzanga ndo tendeo tidungwa tuwabu sokwe ababu mshikuta beba donc tiwabu raswali juma atukataka uswali juma njashida dara to sonara swaliza ile ikula karola wana tutoa rohari ndo kama bala ndo bachai la polisi ya tabaka alisende prendre tornade na ndesa aba hakumuri wao tuzina kama bado fanya bunjio hilo kwa swaga ndio wale zangu yao ema gendarme wakuza la ganda la kimojeni ijaba indikta kwa rasi katika pale pende takumaja alhamdulillah hiyo rewazo hizo zile mundu ndio wangu ambao hapolo wao kama halani shauka ndio wafikiri wenu kama bamana na bana izonzaba ubani ambabi luka haini kutofanya akti tondiyo kutohunga hukuma ya mlazi hiyo ndo maana angu kupaleo tunarejeni mwini hata lakini mwambie watoto kwa manipulao ndio fanya zangu hizo balaga mwamba responsable na mwamba kupapa leo kwa mrenda kumbushe hitwa kwa responsable kutofunga shawa mpambushe hitwa mahala bado pendo mungu kutoproshe hitwa we mongele mbasika hadara kaenda fani babo de kufabu wala humbange responsable ndio mnaga anatikoa ishi ndorambao kawatikiriwa hadara ba haini mdofanya ndio kujoliwa kai lazima liwe zafanya ikemfano harmua baka zila zoka zile zahila bani ndio hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mjundrau harumwe masiwa yomane, mjundrau haruma shesiwa shangazija, mzuwani, mwali, maore, ngani mnikoni, ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Micho do zamba kaheni mwana mkomori wana jundrau. Mwana mkomori ujondro harumwe masiwa yomane, mwana mkomori ulobonze,
Mwenyezi Mungu yamnike rehema, yamnike risiti njema, yamnike maisha mema, yamnike surtout ya sante insha Allahu, heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Salama mwana mtukufu mama Naisa, salama na zondele mwana mtukufu Nasser Swalih, mwana mtukufu mama de Mars, sasa mwana njabanu bahi mama de Mars, mwana mtukufu Umuri Musa, mwana mtukufu l'enfant comorien, sasa mwana njabanu, mwana mtukufu Mohamed Junaidi Saida, sasa mwana njabanu bahi, mwana mtukufu Ahmed Mbaye, sasa mwana Ahmed Mbaye wa Maliza, sasa mwana njabanu, mwana mtukufu le grand patriote Hamad Mbaye, sasa mwana njabanu. Donc watukufu mtwanza ndole tsakuyu mwana mtukufu Ali Abdou Assad, sasa mwana njabanu Abdou Assad, sasa mwana njabanu, mwana mtukufu Mlauni Itinkudi, sasa mwana njia, mwana mtukufu Muhammad Sulaimana, sasa mwana njabanu, mwana mtukufu Azhar Said, sasa mwana njabanu. Watukufu mtwanza ndole tsakulizo na hamba mwana mtukufu na Heria, sasa mwana njabanu, mwana mtukufu PDG Maxa, le grand PDG Maxa, sasa njabanu. Watukufu ye message njo hujani behe vanu ngarjo tende rivire haruma ezajiri nga sina mfumo vanu haruma mwana manu Nurdin Hassani sama na zondele haruma dizona hamba nga sina mfumo vanu harimwe manyanyasi udungo kabo masihu ye panga zenda boya hamba harimwe page ya hahe ari page ya television iparwao ari balamdamba je Komori balamdamba le peuple, la voix du peuple, la voix du peuple Badrudini njajabani mdeye njajabani mposhewo esa harongowa hamastehi yabonga rjo mjibu hamastehi yole sistemu ruchodofanya harongo hamastehi garjo mjibu hamastehi karna jarimde izindi zona jojiwa ba Komori ekawa ndonungu ajawa mbe politiki wajo ambawe zibirona iharma yensi hawa jiwambe watori kazanrabo watori kazanrabo izo ndizo rajojibiwa shaho kamjebanu mrilazini wadzaza hatu mrilazini wa na shahatu mripwe magozi mjieze famiza hatu mjieze viprive za hatu yo karna mlashani iyo mbabu yo karna mlashani hata ngarchigino mabiyani shakam jandizo na hababa nja mambe zibirona iharma yensi parce que mitolo zambo kaya kamna paramba zibirawondo shana mtso hambe zibirawonai mbabyo haba yabonde mana kanga juja ni mjibu hele suala yala mbaranguju zibanga sina mfumo tizamba yatungo zambo kaya arivanu are ye gouvernement les membres wa he gouvernement les mafanya siasa waliawe makatianu walio arma yezi ari warantswa ndrashaho hunu Faransa hunu Ulaya wandrashaha warwa declare kayanga aringo ufamsweli halafu wowo ngwa Komori donc wowo wandrashaha wo yawa declare famsweli ngwa hunroma pesa hunu ngwa hundrao la kafu ngwa rengawo RSA ngwa rengawo les aides familiali ngwa rengawo les aides za henyumba le loyer les appels yonde aide pour le loyer mono Badrudini batukufu uka haruma mfumo akamila cho kansar mazerezo no kansambo mnyanya uo ukangarjonda rawa denoncer garjo jaridive parce que wanyanasu wa Sokomori activiste wambewo mnyanya wa Sokomori ngwatungenda warenga wefungwa ngwatungo tabishiwa ngwatungo ngwaze passport bayabo sisi batu karnamba ni nafasi silo hunu Faransa garjo dunga ze famizani hunu ruwatar ma problemu uka ngwa wa declaro kaya ngwa famswali rizambe hunu uka ngwa utilizo ngwa na papier za rabotsena garjo jari wa donose hunu tizamba Badru hazamba armazerezo hargi hende he armazela kafu hunu zela kafu henda kansado kajanji yomoni shahimi ala kafu kanga monati jahunu la kafu njendononse les membres wa he gouvernement waranso wanrasha hunu Faransa mziono bwa Komori
yabantu jani mjibu masuala yao ukazorisa mru jabo Badruddin zorisa mru habari husomo ebani mitsuba mbeba ni nyinyi kweli msomo ndongo ndri kweli sérieusement ngarjo jari jibule suala ile Komori message ya bili ngarjo hujari njie haruma mtukufu le secrétaire général wa gouvernement Nour El Fath rijari mrande un grand hommage ya Nour El Fath rijati na ribire rijari mnike message joka forban njaparoja mimi rangulo haruma ze directe zinu ranguni fanyo siasa isaba nunu siasa nrifanyo banu njaparo rande hommage Nour El Fath njaparo hauni jenimnike droit de réponse banu hauni jenimnike barua banu njaparo shale uti decide leo ya message inu ija ya suili ya secrétaire général wa gouvernement ya message inu tizamba l'objectif la message inu tizamba inu ya Nour El Fath les responsabilités wa gouvernement delona basa yaniki waze dwamana nkuyu yaniki waze responsabilité za hema ministre wantipia yaniki watina ze dwamana za hedaula abanga tsoba Nour El Fath haba sendo decide abasa Nour El Fath aba sendo decide pia senongopia hanikiwa zenongopia abasa yonde mana kale uti decide ni jeni mrande hommage jeni milike message joka foro watukufu mtwanza ndole tsakuyu gananzo ni vire harume maktiviste wasi Komori rangu ndrejei hajimba iswalihi na bendo hajimba iswalihi ngojo passion mfumo jao le 14 au le 15 août wodo mfumo jao ngejoka mercredi au jeudi ngojo pashia uja hunu Faransa e passport rakujanikiwa husimoroni jana ila jana juzi wende wata négociation unikwe passport bo hajimba iswali shakujanikiwa e passport kujanikiwa shanga nulabio mimi Patagon de la République bo hajimba iswali yebie watsinza ukaya ika ubidi upashie le 14 ligne au le 15 bahiku na pashia ngojorate ye voli ngojorate parce que kuna nikwe passport ngojo duenjeze ujo pasha skunda jina harama bisengo ujo pasha décembre 2024 au janvier 2024 au janvier 2025 au février 2025 au mars 2025 chakuna pashia o mwezi unu le mois d'août et passeport kuna nikiwa iyo definu nikao bu hajimba iswali iyo definu nikao tizamba mine Patagon ya Komori abo katsamba kuna nikiwa passport iyo definu nikao wala tu nikadefi juzi bu hajimba iswali ukaya eka hupashia hunikwe passport hupashia hubiri haya hurengele envoi normali hurenge kwende haya hurenge avyo hujahunu normali tifanya message mbili laba ukaya mime Patagon de la République tina uhayari mazire zotsena tina ujar mazire zotsena nrongwe bano iyo definamni katsena le 14 lina ou le 15 ekanuke passeport hupashia envoi normali hubiri haya hujahunu Faransa nganjozia zerezo sosio sinado heyabano iyo defi bo hajimba iswali nunikao esanjokaya kuna huja hunu Faransa zentuzini omwezi unu garcho wona kina kireheli kabo hajimba iswali huke hunu Faransa ukensude wando atabasi ukensude madwamana wa hensi hatu ukensude azali no mkazanda batabasi ukensude wana wa represa wa heda ula tabasi urenge l'ancien secrétaire général wa gouvernement mtukufu Idarusi Hamadi umkazendrabo umponi hanta tabasi wachimba iswali haridi tena ukensu wakazendrabo uambendrabo zinji ngawe parimendo wakanza wapangize kudeta wondo wasisi azali bonsi wachimba iswali halafu bandaye unegosie dona Humedi Msedie ujirendo ka Humedi Msedie ula mjomba haho unegosie we naye na mtwana ba Komori
ukema activiste wambao mnyanya l'opposition ya mapitsi ikabidi wa uneka Hajimbe Swalihi koli wa imnafiki so yenda negosie hasi Komori ha negosie na msedie hasi Komori izoko na zamba ukabwa Hajimba karsuelewa ebala utundwa negosie na msedie husi Komori karjelewa ebanu wa patriotije ebanu wa revolutionnaire je ebanu wa hanza yensije ubanda yondo wa negosie na msedie hose Komori shahura tebu Hajimbe Swalihi ila piège wakatini wayo eza hotsi kaza yabo ngarjodo huje deba hiyo rambe emana mshwatu Fatima Salim Zeye tizambo kayango baki preso toujours ngarishkore daula ya warenga zetu amanazimu zetu amanayizo mwanamshe ya baki uparau nabila njajaba ni mdeye ba njajaba ni ndeni shaban ngezamba ngarjoba rambe haki ye verite mwanamsho hatu parau nabila uparau nabila sa Komori sina 2 semaines bano d'après les informations de Komori nisijuao mimi Patagone de la République obano aliyo nabila ngemhara katuloroha ngemhara ndondo kari ngufikiri kancho nguchojo ya jagabilwa ya rangondo afungwa yatidwa zeke mwanama mtukufu le grand patriote le grand consultant de la République Ibrahima Inoussa alias Nono apporte plainte njanjo ambe gouvernement tena ye daula Komori heli nabila kado panu hansi akado wadia ndasike mharabo nabila daula Komori mlejeza wanruanu daula Komori mlejeza wanruanu bandu wa haunga mtsungo warengamo wafunga o wasamwe waransi salama president wa HDDC Fakinda Dabi bandu wa haunga mtsungo wafunga o wasamwe waransi Hajimbe Swalihi warengwa passport Fatima Salim Zeye hafungwa halafu nabila tso mumransi nabila tso mumransi no mission de Zambaka la loi est pour tout le monde nul est au-dessus de la loi. Nabila c'est le même système que Hajimbe Swalihi, c'est le même système que Fatima Salim Zeye yemana tsurangwa fungwa zabarindi nabila inde mana kamicho do zambo kaya yensi yatu kena parohenda ekaba no hena mrungutso jibirili okaya na kartu funga woyima na wamjomba hangu woyima na wahe minister kartu mfunga woyima nzani wangu ralahu mjini na rimre ntiriti mfunge tide heliyo baninu nation ilona inunsi ilona loi, il faut respecter la loi bakina kire helinu tizamba wanda jina wafungwa halafu wanda jina waransiwa halafu nabila tsuwa singa sina 2 semaines banu tsuwange mitsami huli mjini nge yabo kamtu mgambili mrenga daula Komori nabila nge yabo heli akado kansi ya bezu yanza unulaya ya kansi ya de madame première ampwe magoza tabasi ya renge sharafa ya hensi ya hatu ya kansi yambe heli ya kensi ya bezu ya kahanza tabasi de sharafa hensi ya hatu de mhuwa he daula de mhuwa hele jaishi de imamu wa hensi ya hatu halafu nabila ya rantsiwa nabila rantsiwa yabo nabila ya rantsiwa yabo nabila garjodo hujale suala yilo esanjo kanika barua ya Nur El Fatou garjodo jarme de bayo garjo yija harame message yinu ntsanza ndo litsakuba tukufu gansa hoswamaha batu yokatsandi sarme message hiyo kaya ngamjwa tukufu ukaya juzibanu tifiwa ni mzee wahangu mtsabuha wala mzee wahangu yandre halulu hatu leda holu hatu liparwao do sandukuni handre halula yiho de mzee wa hatu ka kejajo kiri kanga sina mashuhuli haukanga sina munano haukanga sina mahadiso hatu kakati yabo kakatsumpara awendo tende hajabu bono esasi mwishila ndondo wode mzera kana ndondo o hatu do hatu yende mana matsino na ngasina 3 akatujurubanu matsino na ramazerezo abo mzee wahangu mzee watu mtukufu nezi mguti zamba mnezi myamlaze banu bema mnezi mnajelo yamswamihi mnezi myamlaze maru bema mnezi mnajele obanwalio kango nembe insha Allah hezi baraka za mnezi Mungu na mitu malaika mzee yakahanzi wando ndondo harimo mji mtukufu wa Mbeni yakahanzi wando harimo lebavu ya mahame yakahanzi wando harimo garchomba harimo maswa yomani ukahena mri ni parangu tsonambia negociatori
vanu mzee wa haho wala mzee wa haho mtsabuha wala mzee wa haho wala ngari mjua wo wala mrafanya siasa wala ndiye mraka ufanya ta Muhammad Taki Abdul Karim Mwenyezi Mungu amlezebanu bema Muhammad Taki Abdul Karim ya rengyo yezi wala ndiye mraka ufanya ta yati ya president wa hidaula azali yamtie ya mahame mzee mtsabuha mtukufu tizamba Mwenyezi Mungu najalie ubanwali kangu nambe ubatukufu ngari njahar mwe message na kanza nibeheba ngantendo nivire harma Badrudini rangu muonondo batukufu Badrudini zo akadofanya onfumara kanu ebanu Badrudini kuchujuo kaya vanensi atu si wakomerlo hunulaya kabati mwana mkomoru utilize yesimu ya hahe yesimu ya zaliwa yanzihwa komori kabati mutilize simu ya hahe leno ne prono kabati mutilize shashon tipier so trafiki kabati mwana mkomori atu trafiki mwana mkomori ala komori huja hunulaya kabati mwana mkomori atu trafiki kabati shango jodonoso wanruka ya wanruwa azali ni wanruwa azali garjoja rimdonosa niho ukaya ze papie zanyu izo sandabo emadwamana wa hensi ya hatu owandrasha hanyu mja waransi unulaya ngwachungo tushe lakafu ngwachungo tushe zi RSA ngwachungo tushe les allocations familiales ngwachungo tushe les aides des appels les aides ya loyer garjo donoseni Badrudi euduwa zokaya emadwamana wa hensi ya hatu makaratasi mlo nayo wondo wakayafanya wondo wakamfanyiani nganurejezete na leso alalini Badrudini tizamba njanja nude shanu jibwe masuala wakayamba juzi makaratasi mlo nayo gartuwa mande ya haro Badrudini makaratasi mlo nayo endo vya kayafanya esideda ula komori watinde wakahenda ola meri ola meri wabalia le zina la haho wakautungua dawe wawele zina la haho wende wakaze wende wambio kabani mipara Badru matalani mipara Badrudini na abo ishoti de shimu shaho sofi edawla wafanya kwa jodo kansi wamba ka engawo siri ngarura fanya katiri jokali linde le zina la haho shawarenge wanzi hamboka heya bwanzo wo facilite heya bwanzo wo lekezize emanshaho bo Badrudini wanawe njiwa wakomori wafanyiwa hizo yabo ni wakomori ho tukufu hanyu kamchuju hama paremroi mwamrongozo kaya kuranso laba bo Badrudi yahuduwaza hudeklare wanaili wahemwa na mshohaho mbaba mzima mzaza mzima wanaili huwa deklare ka wawa haho wawa naho wawazaya huwa deklare wajahunu Faransa nganu repetete no Badrutu nuke hashiri babi sekuti hashiri ushiendo zinu hambiao babanu banu rijaba nurdom tanankili rijaba nurdom mwi edukeni ifardo mwenjikeni karna mdeani garjudo mwishilizani remwe edukeni tena ngani rejele su alala hangu manamsho hahu mbaba mzima mzaze mzima hazawana ili owanaili wawo wende watozo wa declare wewe ukawana wawo wawa haho wanaowa jaunu Faransa yo frodi wafanya yo frodi hadani wafanya frodi ya pili ya wa declare wana wao wa haja endo be toucher les allocations familiales ya howan yondo be toucher ye apeli ya henyumba ndo yabo tinawe yabo tricheten bo Badrudini harmo wanaweliwa wajahunu Faransa nabo wotsahaho hujo declare hunu tse ukawo haho hunu hoendela kafu declare ko wanawa wa hangu kango tushe RSA tena hondo declare tena arma RSA ka wanu wa hangu hoende tena arma les impôts hondo declare chaque année harma les impôts hu declare tena kaminga mina wanaili ijo kirikanga wanawasa waza hunu ngawena shando wana declare ngamina wanaili tsa wa declare harma les impôts iyo double fraude bo Badrudini tu te racontes ikaba nsi wandwa azali de jwarunde rudono sengo jokamba
ifo mdo kama dwamana na mdo kama dwamana mwe chaba nizo mambao na mdo fikirinro ekanga mchaba numwe rongowa mchidwa chilendo kabanu kabati mdu jojaja mjibuni hau kabati wandu wa jojo wende wa mstakini banu mchidwa chilendo kabani aringa nyarima daula ya mafitsi daula ya bwetsi ene juhaba na haba sasi wanduwa nganrepete tena ekari juha sanduwa azali rende ru denonse ukawana wahili wahe mwana msho haho woti wa haho ngojo kamba kamransi radoste hiana tizamba idaula ya Komori makaratasi mwiyetilizao idaula ya Komori ondwa tunga mfanyiani wakomoru hajilifua hanyu kambrengeze telefoni za hanyu mwapare mruola mwapara Badrudini yarenti lebweti no mnyanya yarenti laba parce que lo laba mwamparo telefoni baba vanengu jo jitari mwa problemu harbi tena yeritia si wakomorar mwa problemu mwelewando lesu alalini wakomori ngujuti yo problemu harbi nguriti wa problemu si wakomori Manside madhama na wahen sibahi, side madhama na kabu watu problem, shanda si wa Komori. Ukanduya katsungo ndia dono sokaya, aringa fanyo trafiki za papie. Aringa tsungo deklare, wanashera walola, ngwa tsungo deklare famsweli. Yabungu nguritu wa problemu, si wa Komori. Halafu baki wa Komori banu, wadombra makoti. Zoko, lingarjo henda. Garjo henda rawa denonse madhama na. Garjo henda. Ngabo mremo kosi garjo henda salama nzaza hangu Janet salama na zonele angarjo henda radeno sema dwamani bo Badrudi yenu kolinga mjuka njia Kilindi bo Badru yenu ngamjuka njia Kilindi rangu 2019 mchoka abantu mchamba mnyanya na bwetsi na mafitsi hata basi bano wakomore sombrambwani uwakomore sewo mrambuwani kangani banu hamnyanya ganyi banu handrabo ganyi banu mdofanya sinema gwano ganyi banu mdotsahabezi ganyi banu mtsahe mjulwa sho wakomore sewo mjuwani kakamna chinafanya banu go hata zingajuka mbwa komore ngajuka liwajili swala li komore ndaji permete ya fanya message harma yepaji ya hahe mdienda harma zila keso familiari kabanti jandono sewanru ebanu wewe Gantswambe mbapi yontitiba shanga njondongo zingi za haho zingi za wa Badrudini yonda mbapi nchongo hababahi Gantswa kazawara mbapi yobo Badrudini shaizo haki bani kabidi mremercier ya daula Komori ya watungo feliciteni ze papier za hanyu mtsowe na juzi banu ti ngasina bese witano fumatika tinati konvokewa huni ambasadi ya hunu Paris 16e mtukufu ambasadori Hamadi hani konvoke ambasadi sende yi hotika hadi siminaye japaro duaze siyo hamba ukabone gosato zihaziri fanyo zinjibanu wananyuhowa waheda ula ya nrabo hiyo kwa tuzijua hauwa Komori kwa tujua ze tabu zihundra wa Komori banu wajau banu werambia rewosedia Tambo kama monsieur ambassadeur Hamadi mtukufu ibanu wa Komoro kwa tujua watu zambari mazere zuko ngarashukuru yao hani zamba hardi hanambia dofu wabo negosato zihaziri fanyo banu hata ngabo mrumbaba ola jeune ngabo jeune ya jabanu ya kanzarini nfanye papie yenone ya nikiwa yeno yamba ya hae side simu ya mbaba hae de yamba ye de simu ya hemba ya hae ngenge tsahwao amtsawana l'ambassadeur akawa l'ambassadeur wakafanya saidata wamsedie wafanye papier hiyo wamsede papier wanike ye jeune huo ngabo jeune yafanya graffiti hunu wakati kana papier un jeune kati na papier hajaka fanya graffiti hunu et ça va perdu inu ya guerre entre le Israël na le Hamas henda fanya graffiti un Comorien kati na papier de graffiti hanziha mahala haparisone polisi ya ambassadeur paro hapa ya ambassadeur paro
ya ambasadi wakafanya negociation hata huo wakawaili mzima habaizi wakabja babiri negociation hata shaka jakiri mzima habaizi wa Komori mzima hanso abantu wakawaili mzima hanso abantu bo badrudi kunjia akilidi ngosi bo badru kunjia akilidi ngosi bo badrudini waranzo toto ngasina dwezabanu hajimbe swalihi msona hajimbe swalihi mzaza hangu mtukufu minatusaini henry hande hamdenonse ho hazini ukaya weka paro hajimbe swalihi natuo hende hahaya hambaringe arimaladi na botu hende hahaya hende harime delegation ya president Hedaula hende iho ngufanywa hila iho hende hamdenonse ka yoti desima ha ikado hajimbe swalihi aido hajimbe swali nono aido hajimbe swali shaka dosi eka shesimsha hai tidisho shula mwema karatasi hajimbe swali hendo tolo hazini varoha notabilite Marseille na hunupari wakenda hone ya ambassadeur mtukufu Ahmad Hamadi na mweshelendo bansidwa zaraka delegation ya Marseille na hunupari wende wakawona ambassadeuri Ahmad Hamadi yata solution ya hajimbe swali no yati tolo hazini no yati emakartasi ya titula rouge habyo hakomore kamdoka hashiribwa komore zenogozini maransi baba no badrudeni ngutsoro maulaba ni wanzani wahe ni familia hahe ni wanrundugo mnyanya bwa masiho kamumpara ya ransi lebwetilinu bayoke na parokiri yo deja nganzo de association yo nganzo matalani association wende wa donasi hawo parti politique hawo un grand personnalité chasi ti wandu activiste heli mwene mabemnyanya heli ka rijala kafu rijo donese wandu ngofikiri ka ngwa jumu shiliani yonde mana kabo badrudini ngotsoro ulaba sheizo ambao uzoka zina parohenda bahiwa Komoro jilifuwa hanyu kamrengeze telefoni ngani mwejeni tena marengeze telefoni za hanyu mwarantsore makoti yemruoi mwampara bangu ngujitu harima problemu hariditse na nguritu harima problemu sirwa hunu Faransa watukufu mtwanza ndole tsaku yunga nchao harima deuxième message tizambanga njojani ni rende un grand hommage à Nour El Fatrou ukaba tukufu Nour El Fatrou ngamumjua okaya hakasoma haruma yenti ya Amérique les États-Unis hasomo yiho hahunru master ya MBA finance internationale amjoka mbia soma ndongo za finance internationale hasomo yizo aux États-Unis et depuis muyo he Parisa bizonaba aux États-Unis à Boston yabo yatimizi akafanya hazi iho aux États-Unis haja harmentia hatu yabo yatimizi hazi aux États-Unis yazie hazi hata jojarma yensi hakafanya hazi haruma XML Bank hakasoma iho hakafanya hazi iho ngaka huja 2019 banu yanikiwa en tant que conseiller principal wa président wa Hedaula Azala Soumani Juzibanu le mois de juillet, précisément le 3 juillet, Hadjahanikiwa, le gouvernement Kanhantiwa, Hadjahanikiwa en tant que secrétaire général du gouvernement. Juzibanu, on fumonu, daunu wauo, don fumaunu, Hadjaha renforcé wa. Président Wahedaoula a fait un décret. Ham renforce tena, ses pouvoirs. C'est-à-dire, Abasangu Jojua, Yado contrôler ma ministre wao ontipia, ministre de l'économie, ministre de finances, ministre de la justice, ministre de la défense, ministre de l'agriculture, porte-parole au gouvernement, ministre de l'aménagement. Wao pia abasangu judwa contrôler. Gwano. Wao fanyazi hazima ministre abasa ngujonjia ngwajo mambia. Ya jarenge decision. Abaka choba abasangu cho contrôler, abasangu cho contrôler zenongo pia. Zenongo pia ngucho contrôler. Nour El Fatrou, il est jeune.
Il a 40 ans aujourd'hui. Le mois de juillet, il a 40 ans. Il a 3 enfants. Il aime le basket. Il est sport kay hanza. Tu as sa hanji arma politique. Rango hanji arma politique. Ngutsolano hea hajou par étape, par échelon. Nour El Fatrou, c'est un homme d'ambition. Yehanza yensi, yehanze mwanam komor, yehanze jeunesse. Riziono, raha zevotize jaja. Et ça, il est parti à SRC, wakado hedarmwe mabafu, wakado njiharmwe miji, we mobiliser wanru, we sensibiliser wanru, hein? We intègre, wanru wakado intègre, wakado njiharmwe shama shahe wa SRC. Msione batukufu. Uka l'objectif ya hahe hakanje jeunesse, les jeunesse wala muhe. De jeunesse wa njia armwe parti ya SRC. De jeunesse wa kubali kabanensi inu ya hanyu. Yensi inu ya hanyu. Namjerika nsibazima rifanya hazi. Na mu invertir sarmenti ya hanyu. Msikirimu hadalo. Baba nensi inu ya hanyu. La jeunesse d'abord. La preuve. Le gouvernement wake hansiwa. Kabati mda kazilinda. Ukaze posto zila pia nga Johnny Kiwa. Ze posto zila pia nga Johnny Kiwa ke de jeune. Msiono ba komori. Ze posto zitonuka ke de jeune. Mwana ministre mtukufu wahe l'éducation mtukufu Bakari Mvulana, c'est un jeune mziono. Porte-parole wahe gouvernement mziono. Mwana mshohatu mtukufu Fatima Hamada, elle est très jeune. Mziono tsena ministre mtukufu des finances Mohamed Abdurazak. Mziono batukufu, c'est un jeune, yaka hunu Faransa, kasoma hunu Faransa. Il est très jeune. Tizamba, o jeune wansipia. Izo ndizo Nour El Fatrou yakado shilia o wakomori. Izo wakado hamba. Kwa wakomori izo ndizo wakahanza. Ukasinga ranzao la jeunesse. Garanzao la jeunesse mwarenge. Mtowo wandalo ya abuba wao ngwa yabora nguhali. Izo ndizo Nour El Fatrou yafanya hamwishiliani. Izo ndizo president ya ulabahe hamwishiliani wakomori. Halafu leo imajeni wanwabo warengo. Ngabo hamaskite funga ngabo majeni hamandawo wakensi wado warema. Wakensi wado wadea. Wakensi wado wadenigre. Ha? Wakensi wado warongoza madarau. Ukanganya titi kamna chinamfanyeza zizo. Na izo ndizo wakahanza. Ukangaranzo majeni watupara rumayensi. Yende mana mitsudo pose question yinu bakomo rukaya ebono mwana mkomori ngwanzo ngwendri. Si wakomori ngaranzo ngwendri. Mwamanga manzo de jeunes tsawanu. Donc Nour El Fatrou nganishukuriyo zedwa mana yanikiwa. Na mimi Patagon de la République. Na wakomori wa bandu wakomori do wenji wa hao. Sikariti banuko imana wa president. Kariti banuka wa idem o imana wa president. Non, ngasibanu ha compétence. Ngwano, ngasibanu yansiende. Ngasibanu yansi atu yende. Mana mkomora tilo tabiha. Mana mkomora titabiha mbahingo. Mana mkomora ke libre. Mana mkomora ke bien. Mana mkomora ke à l'aise. Yon objectif yansi yende. On s'en fout kawi mana wa azali. On s'en fout. Ce qui compte, c'est notre pays, c'est la nation. Ngwano. Et quand Nour El Fatrou ukangarjo tizamba ka amri ya soma. Malgré wandu alor mazerezo ambao mnyanya ka weikana shinda weinge jeune weikaja soma yabonga njibule swala lino nijibwe mwana maborto yemzezo yakamba mnyanya wo mnyanya yakamba juzi borto yemze yakamba ka weikana shindo fanya ndongoyo ya hasomondri we wasomendri nambe borto yemze yaka Nour El Fatrou weimri asoma somono hasomo tout ce qui est finance yabuka sema finance yabonga jondogo za finance yabonga jondogo za economie ngujo ndongo za finance internationale. Yabongo ndongo za économie internationale. Tout ce qui est économie ngujo. Ya oyimru tsina ndongo za diplomatie bobortomze. La diplomatie. Oyimru tsina polyglotte. Ya juo urongo wa langue zinji.
waye mrutsena yasoma ndongo za psychologie badi nur el fatuha somo bo borto mzeye misudo zamba kabanu o wana wa president wa hedaula kama unaweza pesa hao mtu shangaya president wa hedaula azali hangaloa nahe wasomo na maone seviano ya mtukufu Lukman Azali na maone sevia Yasser Azali na maone sevia himana mshe Ilham Azali na maone sevia Nur El Fatou tizamba mbaba hao hawangala wasomo jundimana kasinga si confia nga si derrière ya Nur El Fatou nga je m'encourage je rende jusqu'au bout jusqu'à 2029 oh harma émergence maintenant on croit à l'émergence gardons encourage Nur El Fatou nga si derrière Nur El Fatou quoi non ngasindaye parce que gardons quand ngujoshinda yende sensi hatu ngujoshinda tizamba c'est la jeunesse na rente jeunesse yinu uendelee nsirioni rente de bêtises no mnyanya parce que ngujua kabanu nyandro l'opposition uandro jabanu warumau wane jeunesse romao yinu kamna paro wanza banabo kangwa afanya unje marmayensi ngwalekeza wensi shaka mna paro kubali kabanu ngwafanya unjema ngwalekeza wensi kamna paro kubali kongo manzo mrenge yezi ngamanzo mrume banu na banyinyi no matsoka banjana misudo hamba mkabanjana yemfanya abo nakabana salamu na mama mtukufu Sedali Mohamed mwana mtukufu Shamsuddin Tam ngano donc Nur El Fatou yepoya bili nanzina be Nur El Fatou hotukufuwa Nur El Fatou hotukufuwa Nur El Fatou hotukufuwa Nur El Fatou c'est le moment ou jamais et sanga si 2024 vana basana makabini muhanti dictature Nur El Fatou abasana makabini muhanti dictature mwensi parce que nganti jodo zamba e kaka bati dictature mwensi wallahi wa komori ganju sunongo mswafula bebanu yensi atu kena parohenda yensi hatu kena parohenda nabakema jeune warumao yensi warume yensi nabatikema jeune warume yensi shati mlabani bwa komori e kaka bati dictature mwensi yensi kena parohenda yomi sikanti judo zamba heni saya gajoke lwa jubwa komori ukamwishata e president wa hedaula banalitse message yinu hazamba banu abasa hazamba ukangamona bwa komori rika shezani juu rika shezani rendere ruru horiho yiho risiswa magaya na balarika dauni rika hunwa mbacha ibala rijwa balarendo fanya libunjulo la hatu shatambo ka na rirensi ye police et gendarmerie na mtsende msisi gazi bala muwa emaraia muwa o washezani na mrensi eseleya watiyojuha wandu l'opposition au washezani wambo kanga dictature hunu komori tizamba mwishe message bana hapa sabo netia mwishi ya hizo azali hamba president wa hedaula mwishezo ya hamba eshelo wandu wanu watijwambo kaya ngabo dictature richojuhe saa hiyo renzatu mwaja ya mahame alhamdulillah iho rirengwanro alhamdulillah iho rirengwanro shashezani kajekanza tebaya wanatu jambo kaya ngabo dictature e president wa la samba bana mwe message net tabana mwishia namtshia kaulujile bwa komori namtshia kaulujile bwa komori uka wanatu jambo kaya ngabo dictature hu namtshia kaulujile bwa komori hizo nachukamba uwo president wa habole kauluilo ile ndema na kanzanto e message yinu omandoni harimo message yinu mwishiye izo azali hamba wanatu yojusi za kangabo dictature bakoshindo na hizo pour moi nganonokayo umna faiblesse wa president wa hedaula pour moi c'est une faiblesse nezo sinizoranza monsieur le président wa hedaula azali hotukufu monsieur le président yanti kena parohenda kakabati dictature salama mtukufu li mzee Abbas e kakabati dictature hotukufu monsieur le président kena kilomsa jajawunu monsieur le président yone mana maka Nur El Fatou abasanga unadhamana bo Fatou hotukufu haho njajabanu deye hauno posheo hauno rongozo nai shanga nurongozo ha master ganu rongozo ha master bo Nur El Fatou la muhoti ya dictature harma yensi la muhaye sharia ya justice ya komori kedjuri bakena kiri
gajuka lwajibu akomori roni mru ama Badruddin gasina mfumo banu ya donji yanjie haruma zela kafunuka ya rijal dononse madwamana wa hensi ya hatu gamjuka lwajile suala loka dawla komori kwa tujishilali suala linu wataha Badru gamjoka lwajuka ya hunzario ne Faridini sedabudu garama zere zomchomboka garjonda nafanya kudita komori ritanga mapesa tsayanu mapesa tsayanu rijara afanye kudeta dawla mkansije ndo suala jelo tena garjuka liwajisina batukufu kayo wandu wapanga kudeta hezemini wakanza wawe azali ze kudeta hezemini hata wadoza mba hunu Faransa kabanuri kanzara afanye kudeta harma zemini garjuka liwajile suala hilo Nur el-Fatu ngojuka liwajile suala hilo garjuka liwajuko wandu wapanga tena wasisi dezarma watama Kongole majaishi wa ili makongole wasisi Komori Badruddin haruna tsezombo mitsulo amba haruna tsezombo haruma ze direte za hai kaga na mangalezo ezombo zinu na mangalie na mangaleze budu kizinu banuri kanzara afanye kudeta sharia shuwe gajuka lojele suala hilo mtukufu Nur el-Fatu ekaka mtsujushile masuala yanu parce que bano wandu mrujama Badruddin mrujama hunzarione Faridini wa sedabudu walo hunu Faransa ambao mnyanya wa birombe zo wanzao wa denigre yansi we kansi we panganugo za kudeta watau msajaja zinu gizo gravu parce que wa Komori heureusement wa Komori walo Komoro walo harmwe masayo mararo heureusement walo Komori kwa sudunga za ngozinu bajoka mbala harmwe yansi simlabia ni wa Komori bajoka destabilisation harmwe yansi heureusement walo Komori kwa ti hashiri kwa tudunga za ngozinu simlabiani simlabiani kabalo wa Komori ngo na telefone hanu ngena telefone wonjingo na telefone hula ngo na ze credit ngo dungo mnyanya wa ndalo hunu Faransa simlabiani batujoka destabiliser manzi batujoka problema manzi simlabiani wa Komori heureusement kwa tudunga za ngozinu yunde mana kanzanjo ngoze barwa yinu mnezina jele asul Nur el-Fatu usaurenge de jeune husoni kwa dwa manazasa honjizwa dwa manazasaya yabona mrengeze responsabilité za hanyu na mrengeze dwa manaza hanyu ngono na mrengeze dwa manaza hanyu za ho wandu bake na ukiri kena ukiri wandu wapange ndongo za kudeta mjendo ngoze mwana matsena mwana mtukufu njajabani mdeye Abdallah Abdou Hassani hemi sajambo sukwa jana nambe Abdallah yabo yake incite arile jaishi ariwode ariwafanye kudeta warenge yensi haka incite majaishi ariwafanye kudeta warenge yensi bari Nur el-Fatu hanikiwa dwa manaza tena harenforcer wa harmazi dwa manaza hai mjeni jibwe mwanama Abdallah Abdou Hassani nambe mwanama Abdallah ebanu wanzo ulatize wanyanasi wanzuani yeturia hao 2029 ilo swala njipozeo parce que mintuelewa le suala lo minchelewa hata ngopusele jaishi wende wafanye kudeta warenge yezi badi banele jaishi wende wafanye kudeta warenge yezi badi yabosa hiyo tournante na nzwani badi abo kena nzwani parce que yafanye kudeta ngudwanza kensi yabo kananza rohe yabo ngudwanza bahebe se ya changer constitution bahe izo ndizo ze pays africains zimchongozo na bakomori mono Mali kudeta fanyiwa mwono Burkina Faso kudeta fanyiwa mwono Nigeria kudeta fanyiwa uko wandu wafanya zikudeta wao wakansi walanga tuamba ngwa fanya transition na zilanda bongo turuka nsibala kwa naroha halafu Abdallah mwanama Abdallah Abdou Hassani mtukufu kami huste izo nizo wanzao ngwanzo tournantini tsende nzuani hao ngwanzo 2029 ye tournantini tsende nzuani shanga njo majeshi warenge ngwanzo majeshi warenge yabo wanzo nga mjuka lwa jele swalele wanama watukufu nzuani yabana Abdallah ngarjuka lwa jele swalele mwanama mtukufu Abdallah donc abon tukanzan rejei batukufu rejei Nur el-Fatu mtukufu Nur el-Fatu salamu na mtukufu Radio Suleiman Nur el-Fatu rengazi zo mana zaharo baba na basanga na mana mkuyu Nur el-Fatu sa solution ya hawa rwanda bakina kire ekangwa ekakwelinga na hamuyensi ekakwelinga nzensi yende sa solution ya hawa rwanda atizamba ka insi hatunga ba liberté inji swafi ngono niko wandu wanu liberté inji
il faut liberté no base zedi ngohi wa stope ngohi ha zenti zilo an Afrika heli warumo dictature batosubutu mrurongo hata zenti zo zendawo wandu wakanti watungwele gaza zenti za hao baturi kanti unutsunamba rutudo menya yentire denigre rekanti wanwe kanti weda wandu wambesi wanzao side heli nuru elfatu hotu kufuha 2024 tiba nuna bake changement bakena kiro msajeja unu watukufu ngari nchao harima dernier message ngari kazo troisième message ngari nchao troisième message ne duwaza troisième message ngana nzo ya suli mtukufu de l'honneur que henti ya hatu mtukufu Fakhreddine Mahamudu Mradabi de l'honneur que henti ya hatu ukangarishia ndondo hunu Faransa d'après mimi Patagon de la République ukangajinamba ka nywanena so hedela mabajani kabasi nongo mzifanya untozijua kabati siriza hanyu ntojua nywanena so hedela mabajani kanchiro mabiani mimi ne Patagon ya Komoro kanchiro mabiani kabati nongo za hanyu za secret matsatsa ntozijua kanchiro mabiani donc izo matwalia zetu zino izo kanamje mhane bana e message tizama nganzo ya swili mtukufu Fakhreddine Mahamudu Mradabi nganjo kaya ngujeshia ye message nganjo kaya ngujeshia shana nzonrejei ukezo matalaza tuzino mwanzo mfanye kudeta mwena matsa desira irania arwaja se Komori wajende wawe azali wende wa assassiner azali hari ijokiri prezo hedela ngana bunjilo mahala mbaba hanu arenda tuno abombia izo nizo watwalia abasa watwalia dona ma iranien wajwa se Komori wajendo sisi azali bonsi wajendo mfanye kudeta izo nizo watwalia halafu ngabo parti kuyu ya Komori sina hivumba abantu shanga ngamjo hijo yonda hivi yanzoni hivumbuwe sina hivumba abantu shanga mjo hijo yonda hivi parti kuyu hata lidori wa hao wende kina walo prison a perpétuité et lidori wa he parti hiyo wende kina walo prison a perpétuité tina vumwe parti politique kono parti kuyu uka bandi wa hao harimwe parti hiyo ekawa rengo wafungwa ekawa tumlo ka rengo wafungwa nabo wonji wa hao harimwe parti hiyo waka prison heze coup d'etat kanza wafanye harimwe parti hiyo ngamwajua wandu wao ngono sawa harimwe parti politique hiyo watwalia ngwanzo watsahi desirania arojo ndo sisi azali bonsi wajendo wa msise bonsi tizamba aringwa josiha we una azalinga harma bunjiliyo hauhendo msirini hauhende harma renio arwa mte wa sise bombe vala wa muwe hawa mperse mbaba hanu wa mfume antuka watwali ya Komori wanyanasi wa hideo mabajani ye parti nkuu ya Komori sinavumwe parti hiyo sha parti nkuu ya Komori watwalia wende watsa desirania wajase Komori yaboti zambe message nganzo ya swile mtukufu Fakhreddine Mahamudu Mradabi ukaya na msekurize ndondo hahaya ukaya hena mru ya la étranger hata Mkomori hena mru exterieur uti Mkomori yatoka za kiemba hamadami habona kaze kiemba inu matalani mwana hamadami habona toka ze kiemba inu naja hahaya abana kaze kemba ino na jahahaya na mtunde mruo msulaba woyimru ya soma woyi woyimru ya soma woyimru narimra tsibo mru ya soma wo mru fundi na mrenge mru wo mtunde ye ulanda ye uhanyuda hu ye ujahunu tsa Henry ye wendo hena mru ya kaza kiemba ngono haboka tizamba timkomori haboka Mkomori tena hakaza kiemba na mumkontrole vanabo kam mrukaja kaza kiemba shahena mrujahahaya na mdo kontrolo wandu wao mtukufu Fakhreddine Mahamudu Mradabi nana mtukufu directeur de la police et de la sûreté mtukufu Nassif Kaissam
na Swift kaisani mtukufu ngano nana ye securize ye peshi de peshi ya hatu de peshi ngano de peshi de bahari ya hatu mtukufu Abdurazaka haifedhi Abdurazaka mtukufu haifedhi kontroli ndio kontroli peshi ngano bahari ngano shati zamba iyo ndizo watu walio wandu wanu wanzondo wafanye kudetarma yensi bakorom Saidi salamu na mtukufu Saidi Jafar Sharif wajando wafanye kudetarma yensi ukawatsaha des Iraniens arojondo sisi azalibonzi izo kana je wahane banu tizamba mine Patagonia Komore yabo kabatsi ngo joni échappé banu kabatsi ngo mjo tolia zijoni échappé kabatsi ngo mjo tolia zijoni échappé nyana so idola mabajani tizama heni ndongo mjujua mjo kanza mfanye suanga ndio pare dola Komore e madwamana nsini wa paro telefoni wambi gandwa paranu wambi hauni zambe bansene ni zambe bansene shake na kiri njeni mwateda mwari mwensi ya hatu kena ukiri njeni mwa destabilize ya hatu kena ukiri mwenye msajaja mwensi ya hatu kena ukiri mwenye mwateda harma yensi yomi sina kubali yomi Patagonia la Republiki sina kubali mwana mtukufu Papa Rufaida mwana mtukufu Kemse salama na zimudeleni yomi sina kubali watukufu ngarjodo jalesu ala ili horenda wi hotsena ngana zoni jibu rapide me mwana mtukufu bati muno bani mwana mtukufu le grand patriote Soba Hasumani muhambe bo Soba Hasumani Soba Hasumani mwana mtukufu Soba Hasumani miuhanza mi hustehi bo Sobahu kutawonya naso hedola mabajani bo Sobahu kutawonya naso hedola mafitinu kurantu wende do jafisha harmwe konsuli ya hatu ilo Marseille wende jafishe bala yewe bo Sobahu ngo tuna norenga proportion wanzawo ke hama hunzarione no hunzarione ngajuka olange mwade ola kati mwema na wengawe mnono bo Sobahu ngawe mnono bo Sobahu ngauna akili bo Sobahu utikiriwa hadaloni hunzarione na Badrudini bo Sobahu yewe bo Sobahu ngachido insikado ndani nuhambiao bo Sobahu mwanama mtukufu Sobahu tizamba miuhanza mihustehi bo Sobahu uende mwanama rala bavuzima rala ata mjimzima sabala mnunguna mbenula mjimzima rala mjimzima bahi yewe bo Sobahu bane komba nuisa banu kabasi bo bira huonondo ko wananyuha wanjaba sa kwa sido jarma zerezo huonondo ka wakumaraba sa esawele wakaunumnyanya wananyatso dola mabajani huonondo ka tabasa izo mamba warma zerezo ndawe borto yemzeye hunzarione Badrudini eka huono wandu wadungo mdungani engodona nduwe kanso mdungano mnyanya ngodona wandu yoke sunu pozeo ngodona nduwe hafili hama hale 2019 2020 2021 wejaba nuwe mdungani ngodona abasa hurongo jana ufanya message jana enda onebo ujwale obotasi enda one le nombre de vues enda one on radunga le obotasi combien ezo zika ya hamahale bo Sobahu yabonzo wele abo nanzono tsokaya banukueliza ngozi hisa bana basa izomfanya wabasa ngamjitwara mo problemu ngamjitwara majali ngon bana basa inu sacrifice mtsongo jifanya wanyi bana basa ngamjitwara jitara madanja basa bo mwana Sobahu bahi yewe bo Sobahu kutawa umnyanya mwanama mtukufu Soba Hasumani nganure tena kutawa wanruhanu bo Sobahu ba wanuko tina tamba direction hutsowane mwana mshoha ho Fatima Sadim Zabo yafungwa kutacha wanata hata politicien woi ma 5 candidats wala wakashinenda na Azali 2024 bano kujona mtima woi atso harma zerezo yakania mwana mshoha ho Fatima Sadim Zeye kujawa na mzima ya tsorongwa hata ramalisu alalinu shapia wadaza ye mrutsungwa habanu ye mani ya uondawe na le grand patriote Abdallah Douassani danyuno wali bahine nsungo habanu mwe mwani ya bahi danyuno waili shaku jonema politicien wala wajabanu warungo we hata Busoba mama mtukufu Soba Hasumani ngarjodo huja batukufu armo wantu wanu ngarjodo waja
ngarika zobani zonse habari. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.